Everybody, do what you do. Smile will bring the sunshine. For na urade ye nyankopon adi nkonimu no dada. Ne din mu nti yanimuri nguase da biara da. Odum enhira ayeye na ase na enkanedi. Okoman nie Aduokron enson achiripo ba koso na sabre yede ahyamu yi 18th day in the 5th month 2022, the year of our Lord. No me ensan bo pa onsima makomakomienu yen fasidani bi ema yewura A.K.A bi afi DJ Donzi Zigibi Listowell Ohene A.K.A Pakwesi AJ Okore Ana Obed Omunyina techina na Kwame Mpere Ana edi jumadi edi ebre more Celebration, we're together. Motivation beba Harmony. Ebedi nyum ebedi dwa set bit ebeba Okoman court ebeba The sunshine. na ya adwe wa ginkyere anum na de dwumade no e de aba ye na wie ye kame ho den kan ho ye smoke apma ensomo mamu fiafuom eba tijafo am ko skwa mapo amoba ade tonfo enda so ho ne mamu nyina akwabo Come with the Lord, Akwaaba, on la rive. Welcome with the Lord, Akwaaba, on la rive. 97.1 FM is rocking. Oh yeah, blaze it.
rocking. We are blazing. Amen. Mama, 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 mama. Okoman Radio. Yes, baby. And I sing out, you know. Oh, she ran out, you know. I'm a good to make up for one. Hallelujah. Hallelujah. And when you might be mama, baby, when you're new, dear, we are your man. Ebia, we are your man, and the incident don't go now, man. Ebia, we are guessing. I guess it's so no better one. On your man, dear, we are guessing some of your Anthony was a cry. And it's a body in around your home, and Yanko, one, and your a body in around Cotuno, Mammy Yanko, one, dear Fata, Kaza. I cry the between your team, what him say, Booya. Ukwa, who can see me, I can't tell me. So, I cry the between me, what pretty view. And it's around in your coupone, who's in a dinner, Meja. It's me, day, my Ukwa. And now, see, I wouldn't die. Ayeye and senior demo trading pon yankopon no. When you wire bump on your support, I want us to be going to a different level. Yanko biafo frostron kokra. And grandcha someone your fafi Genesis. Chapter 26. Verse number 24. Na yenti enyumo e kakra ansana. Maka samana chira o. Anklato. Bensro. Ah. Bensro. Ah. Bensro. Ya wanyamya ya nyono nam. Ogocho suane nanankensio. Juda busia kumu jata. Saini kunyim di franca. Ansamo poemos in Trabande. Oguvu Joshua na kucham. Hatini na papi. And then the father by Oduman Kuma. Oduman Kuma. Yansabwa kwa onyima tinina. Ansana yasi pepansi. Abankasia. Odiburukum. Eni ojafedum matata. Awurade bajo tata wate. Genesis 26 verse number 24. Ensuro fear not. Sani economy ne ekobia. Ni achiafa. Uko dwaso kra ya ntwade. Yare bia bow. Edura ye trauma okra no. Unya husika ensuro uri ngu. Wani uri ngu asi de biara da. Ewie munye nyame sachira no. Woni namui ensuro da. That night the Lord appeared to him and said, I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, I am with you. Do not be afraid, I am with you. Ensuro. Ensuro sayare no. Ensuro adwuma no ena oba adwuma kwa ye nto ade ye mensuro. Ya pamu baby. Ena wo mzi ye ntua school fees. Ya pamu ni books fee. En kan ye see school ye need free. Ena say ye did free o. Say ye to de na ma mofra no. Mensuro. Petrol price na kwasri. Never be afraid. Ensuro de biara da esan se. Onyankopon ehye eye azeki bo se. Meni wajanu onyankopon. Am hye wo mo bo. Meni nyame bo hye e ka kira wo se. Enche ogifo beba. Enche enkomidie beba. Enche
asumdwe beba mama ya twere drama yesi koto unya sika ensuro awurade be pie honom operation no tie me wobekwa aba worenwu bibiare nya mama yesi yekwakọ ye cesarean bibiare nya obeba wate ba driver akwaji we campaign nansen ya to petrol so ama hu se udi car ne komani wuro se wo ye adwuma kakra de atuaka o ehu na akyekere wo. Genesis 26 verse number 24. Sa nwumre no sa nadwo no wonyankopon obirikisibiri dade akọ ateti etireba se kuru nyankopon no woda ne ho adi mami awurade na ne ho adi wate no fa ogie bi emra Ghana me se won fa ogie ni fa wode bi emra Ghana emra kwapemamu emra ufie ho emra adwumani mu ho awurade enipa nyina buatu ena unua bi fra so yare pe ye me ko fasika wo he nyame be kura mu wate ne taban so eno wodo besie wote nyum na don the yitum enkane no o se din bi ho no eyede Yesu din ti oda me ensuro njoba toka nya da bia na bekwa oba gina taxi for me call there be a time is coming I prophesy it shall be well. Fear not. Fear FEAR false evidence appearing real. False evidence enyawa things will turn around. Away missing mensuro odeka enche yentega na ha ana papa ekonya sika ene onokata kotonika ensuro ekofodia ensuro ekropon ha ensuro late ensuro wasikuma bridge nachi for mamu nsuro Okoman yensuro hairdresser for mamu nsuro brodo for mamu nsuro dokunu for mamu nsuro a teacher for lawyer for nurses bankers mo bia nsuro ye wonyame bia otumi ye senkyerene onya ho senkyerene awie onka ho omoa onshoso ahore masem Jesus Christ Nazareth ndi mu adom mobru incident oboafo no awurade ono ye de ho ato no so yi o ma ye de mu nwasida adom nti amen. 7.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. Yeah, area.
We say midi ede frisky. I say D-boy. Keep the fire burning. Thank you. Mini abe mami das papa. We busy. We are free. Now what watch more dia? Oh wow. Hey, achimota yo. Debbie. Carry onu. On say nu. I want krakasem. I just say oba nu. Yes, obehu. Carry onu. You can't want it. And I would nu. So ba krakasem. I just say num. Hey, kasa ne kasa din say. Adia wotonyi. Don. Yeah, ni edition war. Makonu your friend Pepe. Madam will be say pepe. Ai. Powesi. Awon din mensa enipa sro we nimulo. Jaisayo debi ne beti yawa. Na juma udie. Anointing prayer fellowship for me chamari. Mukokwaze odivo. Ani okunu munyi mutu. Esu na jafo so munyi mutu. Sameka kira ose koto ni mapapa wa japa ya ho. Fesi udan. Na wantie mi a oh bidi wa dance po. Midi wa dance papa. Adanse woni ma nyina de awieye brei. Ni wo twedi ampode adom no. Yeah, Japan construction and general merchant. As you heard mo de okodru ho no mo awadama. Quarry blocks 5 inches, 6 inches. Sand blocks, hollow blocks. Abo anwea. Sopen the trip ba kom yenu miensa. Boano anwea. Open a rhino and a rhino mu. China bucket and bona pa bobo ya. Emu adaroma one of the best mo. Iron rod 10 mm, 15 mm, 20 mm. Esio binding wires. Ni nada ebi abusudo so pro. Ewe Japan construction general merchant. Wadauma enedi azigibi oyi me style papa wacha me say no the matter. Zigi me da say you was adame. Jamada I fish abua. Dandamza. 0244 71 9814 0244 71 9814. Japaye ewo dewe ku yapem. Woni star oil na bo eye enhwanim. Japaye construction adansifo and contractor for down for power and no. St. Peter said ubeye free. St. Peter said ubeye free. So ubano eba eye remedial classes no hono mo. Wo twa akọ nursing training. Wo twa no akọ ye doctor. Wo twa no akọ ye nurse. Omodin ada na fa ba no kopie mo. Ewo ye St. Peter's College. Ewo eye letter ekuapem. SHS 1 2 3 akwanya ne da hono mo. SHS 1 2 3. Kwa wongo sua a general art, business and a vocational. General art, business and a vocational. School no a mixed school. Boarding house, maybe a mema beda, maybe a maso beda, a crado air train. Is papa dear Ubenya Biano Aji latte. Is papa Benya Biano Aji latte. You see on school for the big jare, the bear practicals in Yaran Umubi was here. Computer lab no so there ehon mo there come on. Computers are hold HD Dell name them IBM ni nyina bi hon mo o mo de kira there come on pa ni pesro teacher for abene e na kira there e wo yes St. Peter's College e wo letter ekuapem school fees no so da fam broko fra yenra eh Ambrose M Asare e wo 0267 0264 730 177 0264 730 177 and I 0243 657 741. Yera Joseph Edu and so 0243 827
438 and after 0277 720 820. JDK Adum Enterprise. Adumo. A dime papa on your madie. JDK Adum Ewo Mampon Equiapim opposite the Kwashi Memorial Hospital. A dance in my papa. Cement, iron rods, nails, Mr. Enadwa. Open a pound saying 1 pound, 2 pound, 3 pound, 1 pound, 2 pound, 3 pound, 1 pound, 2 pound, 3 pound. JDK Adum Enterprise. If you want to iron governance pipes, square pipes, round pipes, angle pipes, flat bar, rods ahodo, quarter rod, half rod, full rod, 3/8 and a 5/8 rods. Now when you JDK Adum Enterprise. Cement is saying about bank run a ekumeno says you talk ra and ya debeka cement. Rubenya bi e de adu juma enkeki de biara da. Omo se obeto a ba bia wo no wadaroma ne bo afunti. E bo na kudu asumdwe so. Omo wo Mampon Tete Kwashi Hospital no opposite 0244 42 95 33 0244 42 95 33 and I feel 0244 857 874. JDK Adum Enterprise. When TVDA and the Makawa Sempo Dominion Herbal Powder. Dominion Herbal Powder. Dominion Herbal Powder. Teacher Nibina Oko Ayetinkon. Boko Tinkon, which a lot of crown and a brofo bano. Teacher is not Ochere English, Missy Ochere brofo. No, which a lot of crown or Cotinkon, or dear cousin, me Cotinkon keke. And a teacher did crown or I'm going to tie con. I'm going to tie con. Now, mate, if you do, I don't say, Debbie, young got tie con. Which now, better 2 hours, not say, am I not fooling myself? Why don't I say Tinkon? What can't Tinkon per car, best you poor teacher in Equi? May catch no prince. I drink the one numbi. They are any bit as able to say shum precopa. It's a one num a Dominion Herbal Powder. A Dominion Angels Dominion Herbal Center Limited. A one coco and I diaba mangaso. Angels Dominion Herbal Center Limited. Woman no my a dreadiaba mangaso. I don't know nam papa. BP Esrono. Stroke Esrono. And so many I would want to me now. When ya Dominion Herbal Powder no more. Adaroma obeda Adam Crawford there, my want to me at all. Obeda Chankron. We are going to snoring. I feel chronic disease. Crank Royal be a dozen, so when you Dominion Herbal Powder no more Ebeko. You do a 0543 158 195. Honorable number Nangasanka Senie 0245 588 266 0245 588 266. Aburi Enko Asumgefie. So many Afobeko Nagiza. Enkran Ebeko Okanshi Drug Lane. Kofodia Gapson Pharmacy, Delight Pharmacy, Oinana Pharmacy. Mampon Dora Orchard Chemicals for Sina Edu. Mekana was already only 14 years, only 12 years, men numbi. Mekana say, open for Omanufo, Bajo, and Numbi. Open for your flu, Adaroma, men numbi. Also, my friend for a numbi. Mekana went in now, Konoma, or University. Wow. Mekana and say, as I would them way in Kangakra. Sent you a coffee coach. Coffee Michel. Kelcat Ventures Le Menkantra say, and I say, as a dem way you rang a crank. Susu, if any yankra, be an carpet and can be a woman. Adaroma, Bomodiana, a Kelcat,
liquid soap na fa bi horo wonsa bitwitwi nchansi mu wanya fe na wonkran ya fe na kokofodua there be care cut so eboa ema itimi di twitwi eye fm carpet yi uto ye nche sebe ne ya ne se obeto carpet na wanina na oba obedwunso agum ya papa na ma ofra no sebe wodwunso agum a meso emono kona koto eye care cut floor care na fa twitwi abeko kama afi wasi uniema na me ba na don visa me say di na me say don di don sa na ewura studio me say na de na waka di sa na me say don sai no say sent na efi hu ba no manage on papa na me say e care cut after wash and ma me di gu nsuo mu a what is see ne me samforo ye hata ne rade ma me mi pie koko ase na filling station ho nyina na nam ho nyina ozo hia bi modia dodo atu mo fresh 244 842 836 and I feel 0552 69 3848 haircut was it the best for less. What do you for the we am into two enfama what do you for nyamisha papa Amos ewa bo asan benya bi ho Matilda old police station benya bi ho Editina nso benya bi ho Amakunadi store opposite Mr. Newman fear one ewa dachi he ya Amakunadu Mr. Newman nanim ho ya wa he ya Afi Emily and Emilia hairdresser ewa post office ewa so ubenya bi Care Cut Ventures liquid soap floor care and after washing no dey ebe ma wonta dey mu adwegbenze ebe 3 points e dey amount Moshaf Timbers aba wọ́n se men kan cha say wọ́n wo pretty sawmill die bia be se utwa mo so papa enua papa mu hey chinye bi hu bi ache what na my god awurade ade ye fe papa Moshaf Timbers ope wawa ope onyamidua ope chenchen ope onyina ye kan onya cyber onya ne cyber 2x4 ope osese ope hardwood just emre ofram odum okro chenche water kuku ani nu ahudo nyina for ani chirem ewo Moshaf Timber Works afi wasidan open chance an bebo so fa boss way o sin chance pape and one so be call Moshaf Timbers pembro na open cement open do osen open so do ko infa epono mesi anope na ye kan ye wura ka ebidi anim na ye ka ye wura kan da pa security ayi o se obi ahwe no ho yie andi topono papa de obenya ewo eye Moshaf Timber Works ewo ebru akuapem so pese utwadua o pese o papa enua so papa enua sawmill adwuma na me kan 2x2 2x3 2x4 dua bia na bra wo tododo no na wo hwan so e de amount from Moshaf ewo eye 0243 164 674 0243 164 674 and I feel 055 0544 0544 988 575 0544 988 575 papa asye bon wesi awon di mesa ni pesro eni sayo bi de wetio na juma wodi beshi wo jai me kachra prince I tell you Sir Blessing and Greatness Ventures Etony my papa Obisa ko fuko jobeka jo se opese o twen kanea eko ofie na wan to ejema hoden eho ne ma papa
just wɔhyehyɛ ma wa try ne sɛ prɛ ne gya dem tututututu ekuro bi di wa kuapem tututututu na egya no na edem ane nti opɛ sɛ wusi dan ana wasi wudan awie otwe nkanea ade akom ɔsɛm kan kyerɛ sɛ nkanea wo ne ma papa nyina wires plug socket board ahodo a wodi meter bɛtata so nyina kana so yɛ wobɛnya bi afei paint ɛnyɛ da no paint ni bi paint we ensuo to a ɛhoro nkɔ da biara da washable acrylic paint C&J papa yɛ di ɛyɛ roofing yi rebo POP ɛbɛboa papa yɛ roofing ɛbɛboa afei ɛyɛ corner moats papa no bɛnya bi ɛwɔ yɛ blessing and greatness plywood ahodo sɛ wode yɛ kitchen cabinet sɛ wode bɔ nkonnwa sɛ wode bɔ table mode yɛ asɔre correction bowl ne nyinaa bɛnya bi wɔ blessing and greatness ventures tiles tiling cement tiling chemicals ɛno akyi wadaworoma carpenterfoɔ ne masonfoɔ obrinasu carpenterfoɔ masonfoɔ mo nneɛma modidi dwuma ahodoɔ nyinaa hammer tape measures nyinaa okɔ ɛyɛ blessing greatest ventures aso ya benya bi plumbing materials POP afi ensuo na de ensuo beguma so ho ofie modern adafa oni tem ɛwɔ blessing and greatness ventures omo abotachi akuapem hɔ ɛna akɔ abenya dodo paa no ɛde atɔ pen abawo enti ubetwa papani bia ne so be frɛ wɔ no ɛwɔ 0244 507 310 0244 507 310 and afi 0206 670 009 blessing and greatness ventures omobutu ɛyɛ abotachi akuyapem akuyapem gas filling station no hɔ no mo a Kwame Abude Mankino Beto Kino Gana bo ye miato on say one more call Italy no e so call no ma one more ta wo ma wo mo tie so mo gina glass mu se na ba ku fi area ho na Abude so ko aburechi na kwato no Sani hu no so profileize wa krekasa no Kwame Abude Mankino Beto kwasi wo gana bonye miato hwe adwuma na oyase kwame hwe yiyo na kwa gana wango yimeto That's right Papa Donzi oya hadwin ase Kwame Abude Some pesa brofo no beti ni kase mo ka no kwasi wo gana bonye miato tiewa wo hwe na kwa gana tiewa wo fo udi asempa esi about one ajehye so eh osi tiasie na suma wedie yen kwaji adwode mu nkrato na yemra ye ba ye to adwuma densi gidi Okoman Akwaaba echepo ba akoso enie Medidi NK apia hwe ebusuafo infrinsia bebre ni amede me hokodom akuapim wura bank sika korabia no amama setram ne ma bebre asesa madwuma etumpon enam akuapim wura bank nhyehyɛ pa omoya ma amintra sese me ne okase amama yere memma ma sɔre ane ma sɔre ma afei na mfufuo nyinaa enya akuapim wura bank ho mfaso ebra na me pɛhyɛn na me yamatwi ma de no akuapim wura bank fo nhyehyɛ ye panti mede me hokodom omo transport loans nim ema me nya besia kɔtɔ me ameka ene medidi medwuma afei ma sɔre fo de omo nkɔsɛ asɔre nkɔso loan nim ema omo so nya besia ene yato ye instrument esi ya sɔre dan wɔsan wo bibia efe no akusika loans ade madwadifo ma ne mema nyinaa afei so personal loans ade madwumayefo a bibi nti o market ya mai sane beye no mo de betwetwa omo ho wɔsan wo group loans ade ma edwadifo nkabomuku ahojo bebre ti adanse de edidi so ebi Minso, enti Akwaaba Rural Bank na bonna me de se. Me twumi yo awre akusika loan ate. Enfren sape na mo na me besia, amo na me sika. Me twu ho re me esimi ate.
Nechimo na me bare. Ala me na for akonso na nnuomoyo ho data. Omochumoyo already group loan ate. Empre bite na omoso mobe iska anko. Omochu ho re omosimi ate. Nechimo omoso mosi na so. Ye dwumadi afoforo bi nso ye investment. Emu bi ne fixed deposit. Fa wosika be ye 200 Ghana cedis. Beto wo bosome miensantem. Na nya ho faso bebre. Medoba account. Omobo etoku internet me Medoba account. Na ban iwo ne eniene, esiene. Eso mo bi enani wo school. Ine bi anfiase a obede chu sika mpre ho otu. Skento obede chu otu de 20 Ghana cedis. Ubede twe fiase wafo brent ere bia benye mfia no idutwi twela ba brade na afrakoa wontu ska ho otu ya wofa so ente bebe so de 2% wafo brent ere bia benye mfia no idutwi wonwu a ska kwento no jan so betwu otu ya obi ya school aso ya omobe na the sound of fixed deposit plus and also 500 Ghana cedis echo bosumi miensantem no wofa so abenya yebubruja ye wo aku plus and also betumi aboa obra wo de 500 Ghana cedis ababa to bosumi and also we have controller loan for all government workers. Transport loans is designed for transport owners as well as individual transport owners and operators. Benefit to the customers. Increase the fleet of vehicles for maintenance. Provide a solid platform for unions. Pension loans is designed for both ARB customers and non-ARB customers who are on SNIT and government pension scheme. I'm a government worker. Ever since I joined the A.K.A Rural Bank, I've been enjoying amazing packages from the credit loan. Last year, I got an awesome package which enabled me to enjoy my Christmas. I would urge all government workers to join the A.K.A Rural Bank for this amazing package. Yen other service ni bini say Western Union money transfer, eSwish, Apex Link money transfer, MTN mobile money transfer, MoneyGram, Ghana water bill payment services, payment order, standing order, salary payment services for institutions, SMS alerts, cash collection, Afei, Okoman Akwaaba branch, Koforidia, Manfia Kuyapem, and in Sawamua, Ubetumi yusu u ATM card, Edia Ska abribia. Sa wo pe A.K.A Rural Bank achiri kwan a ubehu yen wo abri edukrum manfe A.K.A insawam latte koforidua madina adoso asembisa bia wo no frɛ yan homedidi so 0303 965 730 anasa 0501 689 849. Yen social media handles nsunie email ni info@akweapimruralbank.com. Website www.akweapimruralbank.com. Your Facebook account here A.K.A Rural Bank. A.K.A Rural Bank, your financial partner with flexible solutions. Abra makwaya shopping waba se se de edigia befie eti bachira odo. What? Mirror. Yes. Eyisa Medulac herbal tea. Eyisa Opinto herbal tea. And Eyisa Minta herbal tea. And no shopping no. Hey. Now who me saying? Hey. Herbal tea. Eye ni jedie. Sana wakachire me. Na wo shantade apuskelenke you were here when sa I am aware no. Bo life na se yare hye widie mu a. Na se wo nduru ba bia na wo bobro amono. Na me soma bakokora amono. Eno na wo pe. Eno so de tofe akwa. Enye menom Eyisa herbal tea. De bia enyini ache. Afa na wo kasa yi. Eyisa Medulac herbal tea. Wo de tun so hye kakra na adwo a. Na wo de wo kakra frem. Emfa America na sugar nka ho. No anom ne saa. Uti pow gaga. Eye migraine. Se stress kra na wa bre na ha wo a. Ebadwo fom ama de wo ye no. Wadwena koso no wa ye ne yie. Ama mogya no so apompe yie. Obi kra no wo so no. Eye Parkinson disease. Ana obi kra nya brain tumor. Ebejai. Eyisa Opinto herbal tea nso e. Eyisa Opinto herbal tea. Eno so fatun so hye 5 minutes bi achi. Na wanom ne saa emfa hwe mfrem. Ebe boost wo immune system. Ewo wo liver any kidney no ho pa. Na mo ahodene da. Ene menu share football match na ka be hye bi pa. Malaria fever, typhoid, ene jode sonso de ho etwifa won so kra. Ene won so yire wo honanom. Na firi se me kyewo a me njeja me ho. Ene wo de abewo. Na yewo Eyisa Minta herbal tea nso. E check cholesterol, blood pressure, and diabetes. Ya mani nyina empa fie hada. Debida. Abusia ni nyina benum bida. Our pharmacies, herbal and chemical shops. Dudua, Kwaisi Christian Herbal Center. Ewo Eyisa Suhum Kofodia Main Road. From 0244 413 247 and now 0248 152323. Eyisa herbal tea. Numbi na wabehunu ensesa ewa pomdirimu. FDA ahwehwe saa ejadie nkrato yi mu agye atum se eye. Egranhye nipa na ehye
Eradi asomdwe nka mu nyinaa. Onuadofo a wotie me. Onipa asetena mu nsɛm ɛdɔɔso. Ebi yɛ nije na ebi ɛyɛ awerɛho. Nea ɛyɛ nije no yɛ kae de nanso ne nkae ne yɛ kakra bi na ne yɛ awerɛho no ɛne yɛ ntena kyɛ na ɛtɔre bi a ɛdi enya ɛma nneɛma yɛhwɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ no mpo ne yɛntumi nyɛ ne saa yɛ mu no ɛna Okoman radio 97.1 ɛde dwumadi a yɛato din ɛne da so bere ɛde rebrɛw fi joda kosi fida anɔpa biara fi nonum ɛkosi mmra nonum abɔ apao sima aduonum yɛn a yɛbɛdi saa dwumadi mu kyia me ɛne me ɔsɔfo John Kwachi me ne me nua ɔsɔfo Nathaniel Kingsley NT mɛsrɛ sɛ yɛaso ne tie saa dwumadi onyankopɔn nam so ɛbɛma wɔyɛ nkunimdifo onyankopɔn nhyira amen. Say ye kase Dominion Herbal Powder Emma immune system and then kwabo wo ni pedua mu ne yeden na ne senti wo tadi yare sun kunimu a ehu adanse bi ni o adron de fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya yese me se Dominion Herbal Powder de minia enya amanfo adanse enti na be kanfo ne aye ewo me ni pedua mu no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion Herbal Powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion Herbal Powder enwanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na de atreketo ase biagumu wa twa nseti yanum wa wie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo aba tan mo monufo ene nkwada woni fiedum ye ne de won ka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum 97.1 FM is rocking. We are blazing.
Board so. Yepe enframa ne brofo. Hey, Ewurade. Asembe no. Media minimum timiti wodi. Which blackboard so. Enframa ne brofo. Media no kwasem. Obia ni se kwame Darko de minim American school me too. Ana yade abaasha akwai nsa se wo mu ye nyina akwai so abai mu ahedin ahemre wo ma yesu from mame wo ma efra urade Ghana pen ye gbop ma wo school ye fra urade wo ma fra Jesus ye ba abai nyina wie na se eja ani mark Brian enframa ne brofo no beka kire akwema na ne so a say it's the whole hey edie ben enframa brofo the whole Allah one more free Jesus one more free Yehovah obia ni agi adanya akwayeti ye be go ni bi ye be go akwai bi Esra enframa ne brofo anya the whole Yansu eja yetie wi ye niji ye ho papa sa akwaya abobodia na wati na yesi ye bia nkobo ne mafi na akwa na omobo hweni padom sa abre na nya nipa 2x4 ne ko school ye doso papa anima utemi awie michiao odifo Edward so na ne hokafo shama wie 4:19 is the time. Now, a baby soon a French. Don't it's all your French kakra. One your French you school. Oh, don't zipa. Now you're then. Oh, you're then. Oh, you're then. Oh, you're Sanka. Oh, you're general. Okay. Oh, you're general at JHS and our primary school. Na sabe na ya French. Na no kwasam na ne French madam work na menti ase. No be say comptoir ene dia homa so ne kon. Yen kan French. Hey, Ewurade. Na me ko school kura ko ye den. Me nia me say me suama ma bibi ya me. Akwai ba ku ye kwa ka da hu ya. Come on and sasso. Yes. Honorable Tiwi. Madam say yes. Honorable Tiwi. Alja bekani ente se comptoir apa. Na humara kon. Madam say o si den. I say comptoir apa. Na humara kon. Madam we shall call it D. Ani madam ne share your classmate no share ni kom na say Ewurade asem o ka je mintimi kan radio so o say wona wow na mo no kwasem wona wow jagu ne ko o say wona wow wona wow asem o ka je mintimi kan radio so say ke me ho kwaya anka ndi nka meka ola ona na wow nemo yeah embriamo ene me chodi bia akra ni kra Ghana ha wonyi da biara da ne teacher ni ka chense wo na ala wow nanso yani yo school no kwasam na yenu se benya be yempanyi papa se o ne de ko school no de radio isi o eno a Asian fansio ani pam primary school me manya bi anko Akwaaba ko de ko
Elisa Akwabi Odimachi. Yes, you, why didn't you bring the water and the bamboo? I said, madam, I can't carry them, so tomorrow I'm bring it. Tomorrow you bring it what? My father say go to Accra, so tomorrow I'm bring them. I said, oh papa, so concurrent to a chairman for papa mre school. And you know I cried for. But I couldn't ready see. Yeah, I'm free. Penny Tiasi. Okoman Radio. Damn you everybody, I tidbit at their brain. And no, actually, no. Nana Kwame the A.K.A. Right above one chidom. No, the sports, no, at their brain. We can't see Munsam. Yana Ungrusway. Brother for me, Chamo, brother for. Manyan says, I said, members from meeting. We need Donzi Baba. America, never nanka mokeswe. Ufiani daswake, me primi mojani. Won't come with you, Debbie a bay. Okoman Radio 97.1. Yajinani Jesu, sorry to Yana Yesu. And so Shabrini Nanya Peda. Tikotoko Sabreba, me fare won't go. You want to put a penny tiase. It's a bay, Yazania way. The Yaya prayer. Odami adigumu ya. Paja obemana soni eguma na sobana so egum. Elbe so egum ana elbe. Hey. Wa umumu oshi jamada. Odami ya. Umumu oshi jamada. Ah. Ya kwa zonzo ne wa kwa be friend otu kwadwo. Ne wanya no wa wani brinu. Na what. Hi, I tell you. Now what Americano wo chesi wa. You won't come with you. Ye. Auntie, tidbit. Odam ya. Odam. Ohwa efe papa. Na e ba se na ya obedo how adwen sa no. Obedo asem de minim. Wonim. Bibia ni montem. Minimara. Bibia ni montem. Pacho de. Da kure se ke bi mo obedo ho kwa na mbisa no me ye interview we so. I say any pa me interview studio ha. Amo any obed. Yeah man. I say to me your interview. Yeah. Amo asem na obeka wa he. I'm catch no. My continue. Yes, sir. And tidbits, no, can't about inventions. Okay. Any inventors. Okay. Say bia. Any ama aba ni omo mo de buy. Okay. Eti nia edi kaino ene ye kan obi a odi motocar na automobile eba first. Autocar. Yes. Ye car Benz. Germany. Benz. Yes. Ofinva. Of Germany. Okay. Eno odi automobile anase motocar eba first. Eno no na 1885. 1885. No the car.
Aye. Ebe we ase. Oh, fine. Enye na asem. Okay. 1885. 1885. Carl Benz of Germany. We invented first motor car. Matrobi. 1885. Good. Na fe ene telephone akọ nanim as say you to me be yes. Telephone. We are titini papa. Madam for business say enframa bro for din den wa hu yi have say onua no. Say the whole no boy atwede awi abobo yan. Oboye yo. Presby, ya hu amanu Presby. So enframa no bro for din wan ani metwo din de manka bi. Akwai boy ma wie. Sir, the whole. No. Emre. Just name kwa. The way enti se si ano baby a telephone edu ama yenya smartphone. Nia o invent telephone first. Na oye Scottish. Na ni e friend Scottish. Okay. Na ye friend Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Okay. Yes. Ono and I invented telephone can cry no na or the buy no na 1776. Hey, that time no ena or we invented and no san ko nim cry san ko co-founder of the American Telephone Company. Company. American no Scotland time, yes. Okay. 1885. Inti ene inventors any omu inventions omu aye twam eno ho asem na na yaken. Inti ni odi kind de car ba ye friend Carl Benz of Germany. 1885. And I think so telephone ni odi kind e de ba yo no Scottish ni ye friend Alexander Graham Bell. Okay. Eno no na 1776 enye na asem. Yebada wase na mframa prof din no okay still the whole. Okay, yeah. Obi agwa kan wo kwa wa ni ma betro beti. Madam ya na din di agu no. FM is rocking. We are blazing. Enche bia ya kwa agokansie ensemu yeah bria wo mamu akwa moso adenya asase koko asifa munyimutu latte mampo tutu taxi drivers trotro drivers kofrodia for no yamfe ni ntema koso mwe mamu ensuo neja tosen enum de kose gete fle munyina krade mama ju anwumre aba ya wonya okonenia obiane ne nkrabia dia adwuma ma obia so woni otumi eye braso se yeti agoprama so ensem A.K.A. The boy. Yeah, man. The boy. Hi, man. Hi, man. When you back one. There you. Say and you saw. Hi, man. Okay. Wasn't from my bro. The whole. No, the whole classroom. No, they me call a school. No, no kind of SI2. No. Okay. I've never quite we are. Any anopa ne ade we mko na otwumi enu ana we was abese ko na otwumi enu teacher ni back classroom pe no betrogu board no so na ibisua enframa eye ne brofo no kwasem nana na minim intimate baby din bisa wa unim de odon sato nana sa na wo classroom ho e wa ye din as a president nyum no opon frama tedi shemba bi na kwa gi aba gwa yen we pe and a train bed ni mo say ni mark bana be kan o mana no so a enframa no brofo the whole some from the boy jo ho enframa
Eba, ho, amba. Why not your letter command guy? I say, okay. Eric Nati, I know I can be the late Eric Nati. I thought they do a time, I will do Chrome Presby. Now, say, let any day in a home. Military across the valley. He knew your person. I'm the handsome boy in the whole world. And the master said, whoa, I handsome boy. And remember, you say, who? Ah, Obama, none of the teacher English was school back home actually I know called Tinkon. Now I'll choose the brofono what make sure I got their fresh you know to I'm going to tie can't do one more. I said, Master, I'm going to tie that. A tie contact. What job is 2 hours? Am I not fooling myself? Why don't I say Tinkon? What got in Guapen on your car? I know it's so fooling on. I was saying, you know, your tie contact. I'm not going to let you know. I'm not, I can't let you know. I can't let you know, say let you know. I don't know. Okay. Oh, okay. Now, so oh, Madam, you define that. Now, that crack, Crystal, sorry, or baby. Now, so no, Tremo, and you be. Oh, hey, Ochremeno. So, the mechanic in Anna, the mechanic now. Madam, I said, the DMBC meeting be Anna. No, say you may. I asked him, what do you ask you? But I said, none of that Crystal, sorry, your baby. Aye. Now. You want to mount the Presby hymns, no? Do don't have a tree. Okay. And the ya 2 tree na ya bread. Another day, match call them. Ya 2 ya bread. And also be chain bro from you. No, quite a mid school me call no. Me pem once in Tinamity actually. Me the name ya boy school na America. Aye. No camp bro for no kind entertainment. I say. Almost can't a time table now. 2 1 to move teaching now. Backing vocalist. I feel na yet one more. Me dem say you can we are the Ochrebe na maje so we are the Ochrebe. Oppressorian na maje so. And you didn't you gina mu. Ho. Me mani I pray we are the Ochrebe oppressorian Ochrebe. Just many abre me ho. Ana me madam visa me say. Dako. Nyombe na ore to no. Na so madam. Who say? We are the children. Also, won't have been where you be. And yeah, we are the children. We are the children of Presbyterian. Children. And mommy, dear. My uncle, just for. My uncle. Minka, who don't see you request by popular request. We are. You are the children of Presbyterian. Send your children and your children. And a man ni pajisha no no. I tell you. And I did hear you. And I did tell you. People do different kinds of things in the week. Okay. People do different kinds of things in the week. Yeah, the boy. Okay. I do coffee. Nani also. And a master friend say, "Hey, do coffee. Count the 90. I say, "Pepper, so what up?" Nana, yes, boss. Sports, Nana. Sports. Right, Okoman 97.1 and then you may so a good evening, Sam. Yes, so I am fan to Ja and Fama, dear Ukopima Ghana Premier League. I want to say midweek action and so no. Toja and Yasen Kumana. So far, you to me about a year. Game Sinibu, you about 70 minutes. I've been to about 75 minutes. Now, results so say as if I echo Adriana Stars at Fee Automa. And Elmina Sharks, but so far, you bought 69 minutes. Obia and so NCB. Ariana Stars 0, Elmina Sharks 0. Brekum Golden City Park, 73 minutes near ball. Brekum Chelsea 0.
Mediama 0. Brekum Chelsea 0. Mediama 0. Enkran Hatterfolk and so no BBN Go Stars airbo and he has a jam rantie Eddie Omejirama Omobo 71 minutes now. Hatterfolk 1. Hatterfolk 1. BBN Go Stars 0. Hatterfolk 1. Go Stars 0. Sansona Okopie way in Asia. Kerala United and so the Great Olympics and about 76 minutes near ball Obi Ansono into me and she go Kumasi base can fight Ashabako 11 wonders and so no into me 76 minutes and I ball and so no else I give no Legon no and I said Legon cities at the Elwak and so no at match Dreams FC I said Dreams I come you know our Dreams and so no at Mubako 80 minutes and I ball was I give no channel so Dreams FC and so no at the red card I was match anymore Tamale RTU 2 Bechem United 1 RTU 2 Bechem United 1 and also about 69 minutes I will give no Soga Kope West African Football Academy Wafa 0 Accra Lions 1 Wafa 0 Accra Lions 1 and also the results are Etuja Ghana Premier League match and I say no midweek action now yes so no yet to me atu yet for me I mean see games no so and results no so now so who send 70 minutes Eliana Star 0 Elmina Shark 0 Samson Abrekum Chelsea 0 Mediama 0 about 74 minutes Hatterfolk 1 BBN Go Stars 0 72 minutes and about our game no Kerala United 0 Great Olympics 0 about 77 minutes Ken Fraser 1 11 Wonders 0 and also about 77 minutes Legon Cities 2 Dreams FC 1 80 minutes and about RT 2 Bechem United 1 and also about 70 minutes and after so Wafa 0 Accra Lions 1 and about 78 minutes and so no I give me ma yet to me my Frenko Piemons and Fufromu near fan to jump and from my dear Ukopiemo and so no Bobo Quanidine and so a boss Santi Gora Kachi when I'm saying in 7 bar and a bar from my catching a brand and he set or say on a player and also a ban no a be a co Ediaman and a brand and could come up baby on the chips as there ban and a ban on a Yanishi Munzi ban and Saran Yanishi when you deal Austria no so called no aqua ball and so on tin more Casa ban na bano on a brand and he set or say or so on and Sarah Hanosa or Samatias here into no Munda not just send a BB and so on Coso and Famana a brand and Anusian and any agent and so Abekasa or say hey set asema bano unim so also o de oto na yoto be kawanu tum ewo ho na agent say chirema a mistake sa branta ni dey set to say and so let to grant sa interview na and so na akwa fan sempi and so na to media pana former crop here Kumasi Asante Goroko striker a branta ni dey Dauda Muhammad the Bobeka branta ya the Ghana Premier League Edwa Koroko e bogo so wodo na and so na the gumina reporter Misaka agents are branta Black Star and next call up peye oh yeah AFCON qualifies no a branta ni dey Dauda Muhammad ono so ni dim and so na ka squad no a yet to me atawo and so na dia mai te for na good news about agents are branta ni dey Kamaldeen Sulemana a branta no so no I fita and also last week ejremu ebo Edma Star Rene under 23 side na and also na semta eba Brante Kamaldeen Sulemana who's a Brante epra etna future pa report eba HMS no watona and say likely say obetuma join the Black Stars of Ghana na face no AFCON qualifier eba pono and also na to ejremu abobi edema the Black Stars of Ghana and also yeri to join a Brante and day and so Abdul Fattah Ishaku only so a Black Star player upon ball Adama Sporting Lisbon or the Portuguese league in coach and the other Maxwell Kunedu ono head coach Adama Legon City Sakasa or social talent Brante Ukrana and one day Neniaje sa Brante set to akopio team papa ono so ebo odum se dache Brante nini ndie na one day and after the skills okura our Sporting Lisbon akache no ono so betimi dia boa the Black Stars of Ghana in World Cup national and kunum die and so to me akọ Adama the Black Stars of Ghana coach and then Maxwell Kunedu and so the Sansem no they are tuja and so no our Brante and they are Abdul Fattah Ishaku wa yen so no they am my team for ne nkopia wan sanfo from ne fan sam no and fancy yakopia mu oh Europa onum say na Europa League no yes grand finale no e tuja e was spinner enyasem kuma na bobo kwa ne entrench Frankfurt from Germany and so no and bobo kwa ne Rangers of Scotland and Frankfurt and Rangers and a game no 7 p.m. Ghana time and then so betima to ja
yɛnso no yɛtumi ɛde ato dwa ama yɛtie for transfer issues baako mmienu yɛmfamfam wokɔpie mu ɛnso na ɔpɔwo kɔ ane din ɛnso de Everton akate a abrante no ofi Tottenham ɛbɛbɔ ɛde ma ɔmo Daily Ali report ɛba HM sɛ Everton ɛde ato dwa ɛsɛ ne no 20 million pounds sɛ ɔpa abrante ne de Daily Ali a nso betua na afei nso na abrante no ɔmo ngya ne mu ɛnso na ɛmfa ma ɛne ne nsɛm a ɛto dwa Tottenham anasɛ ne Everton akate a yɛnso no yɛde ama ɛtiefoɔ na Marco Verratti ana ne yɛtwa bi abɛn no na yɛbisa ne sɛ Amako wɔn abrante ne de Kylian Mbappe ɛna bɔ the same team ɛwɔ France PSG na Mbappe no ɔtwa ɔbɛkɔ Madrid na anasɛ ne ɔtena PSG ana ne Marco Verratti kyerɛ mu sɛ abrante no ɔkɔ a ɔyɛ player South Asia ɛna bɔɔl no so no onimbɔ nti no yɛ player na onimbɔ no bɔ teams ahodoɔ na ɛyɛ den ɛtata sɛ ne Madrid so ɔmo pɛ Mbappe a ɔno no ɔnhyɛ da ni asɛm bia ɛka ɛde fa ho abrante no bɛkɔ a ɔkwan no anim na mmom ɔtena PSG nso a ɔno Marco Verratti ɔno nso n'anim ɛbɛtumi agye a abrante no nso no ɛtumi ɛde ato dwa ɛnso no ɛma yɛtiefoɔ na abrante ne deɛ Paulo Bruno Ezekiel Dybala onim sɛ ɔne ɔbɔ ɛde ma Juventus na abrante no na ano da ano de to dwa end of the season no ɔno Paulo Dybala ɛfi Juventus na report ahodoɔ no ɛba ɛkyɛm sɛ ne bɔ kɔ ne de Inter Milan nya wɔn pɛ saa nso na AS Roma ana ehura di anim a wɔn sɛ ɛhyɛ sɛ wɔn nsa bɛka abrante Paulo Dybala na latest news ɛba ɛkyɛm sɛ Tottenham ɛnso de ato dwa ɛkyɛm sɛ abrante ne de Dybala no wɔn nso nya ɔmɛtumi akɔfa no na ɔno nso na abɛpie mu ɛwɔ Tottenham akakyɛ ne nsɛm ɛpa ɛde fa abrante ne de Paulo Bruno Ezekiel Dybala ho a yɛn nso no yɛde ama yɛtiefoɔ na yɛnkɔ ne nkɔpie mu ɛwɔ Arsenal Paul Boko ne bo Arsenal reporter wie mi nsaka ɛne sɛ abrante ne Samuel Umtiti ɔno ɛbɔ ɛde ma Barcelona defender abrante ne nkyɛra nneɛma nkyɛra nkɔye ɛmfa ma no Barca akakyɛ reporter mi nsaka awie ɛkyerɛ mu sɛ Samuel Umtiti no Arsenal foɔ ɛtetama ntwa ɛhwɛ sɛ abrante no bɛfi Barca deɛ a na ɔmo no ayɛ krado sɛ ni Samuel Umtiti ɛnso mɛgyina akyerɛ wɔ ɛmfa ma Arsenal ne Ghana na afei nso no ɔmɛbɔ ɛmfa ma Arsenal Paul Boko ne ne reporter awie mi nsaka na Napoli akakyɛ abrante ne din enso no ade ɛyɛ Nguissa ono Zambo Nguissa onum sɛ ene yɛ loan opo adama Napoli efi Fulham na a reporter ba HM sɛ ne Napoli for ene Fulham for din komo amana du akyire antwa na deal no Napoli nso ba ben permanent adama abrante ne din ade Zambo Nguissa enso no el poboko no ma eno so no yetu ade atudwa ade ama yetefo na Angel Di Maria Paris Saint-Germain player no so end of the season obefi ɛyɛ Paris Crodu anim ɛne team ne mu na reporter pa ɛkyɛn sɛ Juventus for I cross abrante ne de Angel Di Maria no ɔmo so no ba me man short term contract no no so abɛbɔ ɛtumi ɛde ama Juventus Paul Abel Pogba ɔno so likely so ɔbɛjoin ne ɛyɛ Juventus team no next season no ne deal no so no ɛtumi akɔso na deal no reporter pa ɛkyɛn sɛ 3-year contract ana so Paul Abel Pogba ɛso ba akɔ signing ɛnso no ɛtumi de ama old ladies of Italian soccer Juventus na the boy minister Lionel Messi tieniye abrante nso board ma PSG this season yama nkoye mfa ma abrante no man for say so free on ade na team bi wo America the Major League Soccer nim ye friend Inter Miami mo some am okroma na mo kan Miami ni ade but Inter Miami yes David Beckham ani ade yes the team no na almost share nim say Lionel Messi aba bo ade amomo na tie almost so many say abrante be din so be fi Paris na obebo e wo ye MLS no na almost offer more the money ni 35% shares of the team no almost the Lionel Messi on you 5% of team shares no okay almost the Messi na waje pini na omebo enfama Inter Miami tie say inchiri we na man frontier say team na wo David Beckham dia na Messi say almost so Messi mebo na say Messi no boarding na sika no so no na wachu bia sika ogina no odin enti mo chirim se so jepini e bebo edema Inter Miami a team the whole team no ono Messi nko ano on man 35% share se wo say obey share wo na onko e team no mo enti Inter Miami and so reporter e ba ye de atuja Mohamed Salah onu so ko prayer weekend against Chelsea I report about Abrante no wato no fully fit see so bro need the no Dabi onyi dabi or the correct age and the two and you know Salah say likely say the 28th of May Champions League final the boy mami fancy here Champions League final Abrante Mohamed Salah Gali be general ball Edema Liverpool against Real Madrid and also in sema the boy media sikura team Giorgio Chiellini unimuno about the team
Kelly. Oh, send the first no ball. I first so me so body matter. No about the Abranten ball Edma Juventus or Italian. Now Abranten say I say after close to 17 seasons. Our Juventus are catching finally. But in the boots, go end of the season, Abranten Giorgio Chiellini. And yeah, the obo. Where they all retire finally, and baby. So also more infama UVB. Okay, now report about HM said Los Angeles. Oh, MLS. It was America for more. I will say Abranto Munyana. Okay. I confirm deal no crowd. Say no Munyana. I was so apparent in some eba. In some day, I say a dorsal. Here. Ne fata sama forteno. And in so no yet to me. I say Asana Pum Titi. I'm saying okay. I say Obed. The down for be this week and almost if you know Wakoni. Oh yeah. Wakoni. Yeah. Yako. Robert Kofi, Kwesi, Kwapon, Robert Kofi Kwapon. I don't see our counter birthday. Kwame Sedega. Oh, Kwame Sedega. Oh, Kwame follow. Mauna Irausia. Kwame akonta ukra so eno no ni we fi say na birthday ntino. Say me ware makonta, me ware. Ntino ano no akonta se kan no. O wie ye ntino no wa wie ntino. Abi nya bibia kama. Nyumre so me ma oli na bibi pon nsa no. Oh, and yeah, from the Akonta side. Yeah. Chire me ma say mo. Ayi be me akwabi okoware na ayi na Akonta se ono Akonta se ka ompe. Mo baby obi hia ni bia no oje 5 CD. Na entino otumi hia no se Akonta na yeshia o na je se waje 5 na wate baby no ahwe bi Akonta be fa. Akonta fa no asafa no hia no asa Akonta yesi hia o. Akonta ndi afi na Akonta ja ni aba no. Yeah. Oje no. Dey otumi hia be na ni waje 5 sa. Eti e ko na ya ba no numbo pa simama kuma ko enum a ene asoro be kire se asoro panyin na ni yi. Ai asoro panyin so e wo ne ntiri mu omre be fi ha na wo achi wa judge papa e de ama asem yi. So bi so banyum de akoye wedding dia. That's asem ho. Na wo wi be say nyinse no kra onkra nya wo dia. Good. Enti ye ba be gimu nchiri mu. E da mas ye to adwumadi no. E so koma de kronson achi bo ba koso enie. And then 7.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio 97.1
amachirere asante achima gogo wo hu nyum papa the master and the late Akwasiampo for J Mr. A.K.A. Kuma Pim Royal amachirere in the band no Apollo Hikings Sika and Bema 5 yeah go straight to a courtroom ne wo mutiawa mu da badan yen ene anwumre ni se ababa wei ni kwa asem ye na adwuma kama fi ni kura ya wo no mu eba krofufro so ebedi ni dwuma ho no mu no hia nyamesuro ni abrante bi kama engagement yi wedding yi ye bi kama fefefe Achira sam na ebe behwe anwumre no wose ne elder anana asore panyi wonu gini dipa kan asem che no elder na aboni kuna mane nti elder ne yenyi na asore mu yenyi elder na asore mu elder no anka no kure se elder untimi nsha wo so na asem bia beka de a yere wotena asore mu enye yie oye kwa mi yuji ne de no ye aba wama transese bi na kwesi Christian Herbal Center Amada Roma ana Akuapem Builders Limited for that Roma ana ye gbedi assemble e court ha mo majo na una wo ye me judge papa te ye afi waso na tie ni yie na 442 na busuafo nyina no mamu nyina echiamo Akwaaba abanso de ba Okoman so abusuafo mo ho ye nyame adom panyine ya mo ye nyame adom yo Roma me de ni breso na aba wo de ni breso na nam adenti na de ni bre nam eno sani awadi kan abo amane na enukre say papa yi me elder wa so bibi ntimi mfa so ni din entu mo ya dem kra so me da asesa na asem na ekire me so kakra na asori nso de ye kwa se wo ye bibi boni a tumi pa ho achi na ja wunya panyimu bi a waka wo boni a kire no na waboa one mpai boni wo ye den na wo ye asemi de ni kede ene se mawari me wari ye enche ya ye me ho ade traditional any white ni na ya ye me ho ade fefefe na emom nyinsan aba na so metena sisisi din a me hu se akole enye me kuna wa wari mi ne ba be ma o ye engagement ye o wedding white ene ne o kan nyina no enye ne ba yo trust am so na eno na matena si adwen ho a ha me efise me ankasa no me nkasa akwale ye mistake mo but me say hia na abehia ware ni bibia nanso ha me na me dwen kwan a me fa so aka che me kunu mi sanso suro efise me kunu no ma bedo no pa na me say na etie dia ene na me mbo elder yi amane efise we are sorry mpanyimfo sa asemba ana se bibi eto a omo na odwane to omo na eja wabo amane na bibi empaibo bi a otumi aboa wa na se bia wetumi aboa wo na waka enti me ka che papa yi mi hunu na mbe ka che ni se order se ni se na akoso na me gidi se akole yi nyimi kuna waware mi dia na ha me mama metete enti mi po bi aka che no na eja boniface bi wa abo abo mpae na wasre boniface ama na wasan so etumefo ne mehu se ne ameka akire mi kunu na eja bibia akwakoda na akwan papa eji penie ne ye kan nsem ne nyina awie otumefo ne ade minya abotre ene fine kusin afi ebe 2 days bi du ya me ne mi kunu wo ha mi wura frɛ me ne me wa asem wate se nyinsen enye ne de yem si bo otene he because asem we nipa ba ko pe na maka che no no so na asori wo nipa nina asem to omo a obi si opa obi ne na kasa ye direct ye the command no ene ye kan asem kire no enti se me metumi aba be kan asem we ye owo ne nkwa asem
na wa fa chiri akwa kobo mi kuna mane se wa say bibia ti twen a oka se me ntwen na ye be hu kwan a ye be ka no ne ade ni na che se wa fa me chi akwaka enti se a wo asem a pese wo ka kire enti ma asem ne se ye nyi na di mfemfi asori ni mu ye nyi na di ai ana ye nyi post ni mfini nsem ye nyi post na ka se ye nse nyi na di ye tumi na di so ye nyi na di ade enti a na o ka se asori ni position a ye de ama no ye de ma ne se omo aye bibi boni omo apa omo hu achi omo po obi ni na kasa ena emeka asem ne nche no ebi so omo nim so ono no obetumi keep secret obetumi keep secret is why you secret edi enti where you me se me ayo asopanyi e ma ajo apanyi ni mi je so yeah ne ma media to so say ayi ka yenyi wadi wa sori mo say say untimi keep secret enye ye dinu po ana ya me hawo ne di kama mi nche wati e yeah wo je so nya waka nyina ewom no kware biribi atwam agya me ya sori panyin se ne okan no entumi fa sori din entugwa na ni kunu oware na obe ware ni eye me nso madam for pa ye wa sori na mom me makoye elder ana no se bi o wase wasa na madam fu be ware abai wei me nso mi gina mu bi aware no course wa sori den na sa sori panyin de se me ni tuem ana me hye bibia ma aware course ba bosu me bie nkwa bie sen me wa na obia iba me nchen ofie ada wana me won komo na bizo wa sorry penyere de se wa sorry baba nchen a eze unya brema na utie ni ana empo ozan ye ni kunu mpo ma adamfo nti na eze mitie bo ni nkuro se na wa bor wa he ya de kire mi se wa fa efuru na wa fa na ozuzu je se enyo ni kunu ona ne ti ana enyim nti ore bo mama ne se mu abi wo ha me de aboya no ana efutu bi wo mpa me de ama no na mi si yo mate sorry pe na asori penyin de me de kwa adwunjum na mi si da bi se na ne kunu ye ma adam fo pa sebi enye se boni bi na mmom no sa asem yi de mi ntumi mfansie ma adam fo ye ne kunu no nti me bo na mane na ono so no bibi ye so ye no ono so aye aye enti me ko bo ne kunu mane ti se na yere ade abeto menimuni minkwati ya obi emunu ya netiko kutukum onti asese makobo ne kuna mane enti yenyi wadi wonyi medimfi aso na post amikra sa asore panyin no wonyi mfi mi nsem asore panyin ya nkofo be ka masem kire wo ne engine wo be ka wa asama kire me yiwu mi ya asore panyin de wo be ka wa asama kire me na mmom no me nso midwen hu se de bi okunu ya maadamfo ono nso se mankobo na mane na ejiro ko hu se wo be ka kire me wo hu se mi ye nipa bo empo ankoka se mpo me na wo po na nyem entina wan ye den wan mebo ma na mi se ne mere entina so asore panyin de se me ko bo ni kura ma na ko bo na ma ntia ne asama mama tiefo emrem atiefo we de madaroma enne asam de pen ebesi eye krata aso se asem we mabu anko nifa na be kum no momwame mami nka asem we enti senia osofu panyin eye ichese obi nso se bi onum koke sorry panyin ye so obi num koke na wapa ne ho achi na obeka che na obekwa akobo police for amane an okay atiefo be ima no hello yeah odise saloni amonoto salo ohun ye ya me adun hu ye ma fe o papa sawala yo salo chawa dwene enko Bible says we shouldn't trust human beings. The American lady nani. O say my nyini pani. Me da. Yo, salo su ya da say 0551 667755 0551 667755 and 0270 191 971 0270 191 and afi 0551 667755 ababa we kira waka na asem e de akira asore panyi akoyi asem na kire ni kunu we ne to sebe madaroma enti yenyi asore panyi post enfini nsem na yenyi ni fi asore we say ontimi keep secret hello adishe be ni o hello Dorothy Kasafri Pacho Ekopo. Ekopo yin fe ni Police station. Okoman ni o. Okay, my no pay. Yo, che wa dwene enko e. In fact, Obian Wayade. What say? Obian Wayade. I don't know, just Wanyade. Sir,
Yo, you better ask why. Yeah, that's a pa. Hello. Hey, when you? Hello. Grace, how that free? Ayo. Grace. Yo. Obiana anya de wa hu. Yo, mate, me that's why. Good. Hello. Okoman you. Okay, Atmaya. Adisha konkrombe ni. Adubia kata free yachi ha amanfumo. Adubia cha wadwe ne enkwai. Music. Okay, by coming kwande na sister no wanya dimba secretary adibia say yetim CP. And this an quote me boni elder na man or wuzia na kala we wakobe man no na kana wafa so na biade asem to the team na sister no wanya na elder no so kan kwa nko wonyi ne ko consent elder ne ko consent yo mate elder bebu awai. Hello. Yo, 0551667755 0551667755 and afi hello. Obi aba homano so hello. Okoman you. Ukapima no. Adisha konkrombe ni a. Baso bi si wa amanfo Joanna. Mama amanfo ho ye. Baso ho adom. Yenye da sorry mu. Baso da bi. Yo, che wadwene enkwe. Me faso Obia no wan yade. Yenti amekasa ne say. Unim say wonyam. Esa aware nti. Wanti mini ne awo ne nyam no, antena anwo amanansa. Ebi kwa no so be ware o. Nti esa akọto ne bu ase. No ne nyam no. Say bi ne kwa ware ko ne bu wie no de ne bama no. Oba me bi wo kwa wa 20 crop o. Nti obia no wan yade. Ena elder no so okoka asem straight forward dodo. I was say ankọto ne bu ase no dwun hu mienu because eyi nso betimi de aware jayaba Bible nso say no won aka bom no won titim nti asem we de eya asefem obia no next time memma ne nyesa bi nti yesre ni kunu no say onfa ne bonen chen no wa onfa ba no nkoma ne papa na ba no de obawu bebiri okay ni aka bom no say program en titim David mo titim enye yo mo de sa na mo ti aware hu wi mo titim enye ba me de ma tete ni biem ayo yeah, that's it. 0551 667755 0551 667755 Okoman Radio Suni and I said 0270 191 971. Hello. Adisha konkrombe ni o. Sada kwa ni o. Okoman ni o. Sofiepe. Sada kwa kase free. Amanfo hera. Amanfo yo sada kwa chewadwene enkwa asem kase ho. Babu kuya so kase ni na muse hinti dia ba no nu. Ewo muse mini aba no anya de. Danso nka okwobo osofo na amani o se da na amani. Anka se da no so nya abotare kakra. So also o manage ti ontunu. Sabi wa ya bone ne de. So no se ni okwo se sport ko ka bo ni ku na amani no. Nimu. Enti obi mfa sika se enye oba ho ade na asem we nto no wa hu. Enye se asem we nto no. So obia no ba anya ade. Nti na okwọbọ wa hu se wa ayebo no se ha o lese no so na okwọbọ e da na ma nyese ya. Na onim se obe ma no efutu. Na so no so obia no so onim se se onye mo no. Se obia obe ma no ba se unim se onye ma. Sa nka obe ma no so ba se sa nka opere so ma oye ho ade. Na kwa mai muti wedding a ese na moni etwa mo mutirimo. And I wedding no cry position. If you are mamma and then I am mamma and I wear pop and you know some neighbor. Okay. Jo. Okay. 0551667755. Now can't say me say obi ba sorry nanka oton bibia me tio. Papa ye di next ho asori ni mu ni position o woni say. Enkrofo o me di bone apa mu hu achi. Na omu pe obi akasa ache no na omefi kwan a omu wo mu nimu omu na omu ba ne nchen enti mimi se ya mehu me bone a ma ba wo nchen a wo awukuru ya ase mento me bu ase na ye befa kwan bi so ne aka ache na afei mento me bu ase no
ne wo kan ya wa fa echi akwa so o si se ne ade ntino ontimi fancy ukunu ani nkaka che me wo manim mpo na me prepare me ho se menim se wo kokan 0551667755 0551667755 and after 0270191971 yeko Facebook wo o say kwasi kata o say I am enjoying this program. I'm in support of the elder. And the elder woman say womu judi papa kwasi kata wa hu on infa kwasi kata wa okoya sorry ni bi okoma sorry ni bi okay nti o say I'm in support nadam funi osofu wa hu okay kwasi say birds of the same feathers yeah good and you know 0551667755 which me do adwen kire no e dey aba 0551667755 and after 0270191971 0270191971 e dey yeyi na soro nim zan say wankura asem ne so e na wakokobọ amane enti oba chese yeyi no efanfi eye asoro nim okay we be aba homana so hello akumani o Okoman Akwaaba oni se konkro be ni a oni se 442 okay 442 bajo ori eti o me bajo era wa bo mo de papa ni na so na kala bajo de bia kana ba so wa de pa adeti na o je se da ya de Eda tesa we ya mini pa okalo wan kale se ebia won konko ko so no ala tuni ko ni boko se bia ki yere se waye wa kale na me kwa so tuni ko nti eda me de waya de me bona ba so pa yo assistant so nya kukudo ko ka che eda se na ma ye nti we de ka me sraw pa bu no so won se we eda ni ni pa me ko nti awa me be fa on kan ko fa be ya 442 ya dase 442 a chena adwene awuni Enoch I say God bless you so much papa hello akumani o akumani o kwa mtela ni ana mbacho ai correct kwa mtela bajo che wadwene enko ja yo ne kwesa mni se sister no habi wayade fabi won so wanyade mami chem kaka ne kwesa mni se am se ofa omutu no won we wo ho because now ware ni nti ofosi ko ware ampanso o ware ntonu le calculation no hu se isai mini brai wa anyo ni nyansa na nyane de ifa hi na nya fukudu sa bibiri ti so man mo so no bi nyam obe be ta man kwa ka die no when we say nyane ba na me na wa fi abofra na ma abofra na nyinga kwa chi na fi the problems de bi ba asisi de bi ya hu because the how onya gidi fi ko kan de wa ya de ho what you say but tell them they can see at once yo hello Oni chebe ni o Mpacho mami safo eni. Mami safo akase free. Akase fi aboasa. Akuma ni o. Maya no pe. Okay. Yo, mama bajo che wadwene enkwe, mami safo. Imagine tre kakra ne say elder no wa nyade. Okay. Position bi wo ho a wode ma wa. Ese nyipa nya umu arihiem. Say me ko susu ma asem ho ache elder yi on fan kwa bonten, on fan ko say nti ni elder na de wa nyade kra. So be me no be nye anya abotere. Anko betumi ayo bia ne kra bibi. Wa ho nti e wo kwa papa so anko be fa obetumi aka asem no na bibi aye di. Oba so unim se nyinse yi be ma enye ono a. Na ba ye ho ade je se wedding na nti. Oh, now so fair we hu ne from so awaye. Okay. Oyo bia anko betumi de asie no forever. Now so we hu ne from so awaye. E na wanya rehiem o elder nsumu. Nti anka elder tumi kana no tumne mo mo kwa papa so a wo nyina be hia no be kana akoma atoyem elder anyade wo nyani post mfi nsem me da ase elder si anyu post mfi nsem wo say tumi je yeah kwa mte lem say ola no kate enti no obetumi ababiu na rodwe nche no ababiu ha si o ma be ko masuma asama che oni na mpo misro ma wo ebi akoka che ne wa hu
Eda ase wa ras ma kunwa no mu dodo. Who say wanya ni? Okay. Obi aba homa so yen ko na fi. Hello. Hello. Yeah, ni o. Odise be ni o. Odise mi no chu o. Oh, sweetie ochua. Papa. Mandarin. My husband. I don't get I you. Miss you. I miss you too. I miss you. I don't get you cry. Oh, you get me. Yes. And I'm not feeling well cry. You are not. You don't get me. No, let's speak English, please. Yes, you are not. I don't know how to speak English today. That way. Yes, oh, maybe can or ban in any brother. And I know, yes, if you say, wouldn't we say, when you do our one and onion. And then I never know fair mon, all kind of hello, my elder. Elder, so the on Catabonus, it's so car. It's so car. Okay. Joe, and yet I know as a wine at Juma. And why I mean, I miss you, Juma. Or be any moment, why you one moment, one pan, why you better was a pan. I love you. Hello. Yo, hello. But you're the shape you. Maybe it's free. First one, salary. Beautiful. Maybe it's Moajo. Oh, yeah. I tell you. Akuma you. Correct. My uncle. Patobia no one. I didn't on Castle, a elder said an anno crampo house. O did this so be at the end in your bearman cabin. So with him, so when now more people one of Bonhoka. Nice Hoka say, banning any bank, never shall by say, wow, see a baby, naming ceremony. I do a better man and carding. I am a back. What's the point about what did you mean? I better my band. No better man, I'm not Pamon. You're better man. What's the day? Judge, I say. Me that's why. Yeah. Good. Me first time I meet the insane. Okay. Minimum pose. Many insane mum. A china me find out I me call hospital near a months na. Me am it nasi I mean who say. I don't know what now no be so. That's a woman who chawana. The elder nya wasem. Not no one catch that. Kakra you cry me catch you cry we no atoro mama wakwakoka me pa ocho. I ever for last caller na fi ye dey na who say asemu dey edin. Am for so anya de. Me dem anya de minim eni ntia na me call ne ho no. Okay. We be no twat on kwa na aba. Hello. Odise be ni o. Patwadi sebikini. Yo. Akuma ni o. Okapmayano. Yo, mama, wadaroma chewadwene nkwe. Say asem na obi ane san kai sisi anokura say asem. So nim say no onyim ne first time onyim ni. Na eye den no hu so onyim no kobo elder ni na elder na mane. Obi bia ni wa onyim o so minim say minim. Because menses no eremba. Into no onyim. Onyim said that I am so very man no wuska. And I'm a banner kind. How do you need to see her? We have about wow, money. I told very man able to have some bay out do you know so one when you was yes, you have a papa. I say, make kind. What's it the kind near one? Meaning say, me wada. Na say me crana meaning say, who done out to me and menstruative film. Oh, sir. Me, maybe it's an expert. But me, I who say me who do me, and I me call hospital, and I me find it out. Na me, Mrs. Simmons, na me who say no. Now, no, about for a given another one answer, no one. And about for ye. Yeah, Anthony, Ada, wadaroma. I'm for just say why nyamisu adwuma. Nyamisu adwuma na me fancy na da TV makobu hu akonta. Dabi. Wo se ne na adwuma ye dia show nsane wo se oye hu ade. Ade na hu ade na mai. Nti wo wa ba catch say me ye say ni say. Ni say wa ko yi wo ni na. Yes, so we ka wa asanche na metie ya na. Ada ene na asoreba. Em say amanfo no akere mo adwen say no kwasem why nyamisu adwuma. Na oba betra ye dima ka chen say wonim say Nidikan nia wanye mo mere no monka den good
Yɛmfa seda no ɛmfama kwasi ɛba center isa medulak ɛba tea ɛno nso wonya bi a ɛbɛboa afei opinto heba ɛno nso wonya bi nom a ɛbɛboa ɛna afei minta so wonya bi nom a ɛbɛboa ɛkropɔnfoɔ ɛbɛkɔ major pharmacy bɛgro mami dede ɛkofrodua ɛso de ɔno bɛkyɛ mu ideas ɛba kofrodua zongo Jerome area mama ɛwɔ traffic light nase a wonya bi nom a bɛtumi aboa papa ɛna afei yɛmfa seda nso ma Kwapem builders for almost down there my papa mo school for the blind and him one more edomasi so much as to be to me a bar so come A.K.A. edawasi odamia edasi donzi edasi executive producer Yenra K.A.B. afi Ziggy B Listowell and was affording Parkwesi and Accordia Amu Obed woman in our boy my mediate because now I'm in Perry a boy what's wo frɛ bɛ mu bɛkyerɛ wadwene ɛnɛ yɛsua de papa nyame yɛ adom adom dom yɛ ne a yɛwɔ no wɔkyena nyame nhyɛ mu nyinaa bye bye